okumaraho ekizibwe eki omu ishengero wa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa akaranzya hare bwanyuma y'okushanga ngu irwariro rya Kabwe Health Center yakana nirireberera abarwaire abarikurenga 10 omu kwezi kuruga omu district 5 atyo nikwo kutandikaho ehururu y'okwombeka ekizimbe aho Uganda Bat erigireyo kukishakara kyona. When twagira ngu twabirukira ta abantu ba Shema district ogamba Shema district ko kubatirirwa raha nirija kuyamba wa Buhweju wa Mtoma wa Bushenyi Obusingiro Mbara hinka district sitana mbwene rizo atuja kubahama bataga agomemba wanyu wa parliament yizira kere batera akijo mu factory yitu akatugambira ekintu ekyakwenda kukora ahamagara g'abantu be abakurepresent okwombeka ekizimbe eki nahabwa amaani g'abantu okurabira omu kushonda sente ehururu eyayebembeirwe omu ishengero Kateshumbwa aho yashoborera kuwa omu bwire bukye nikija kuba kyahairweyo omu mikono ya gavumenti bakaturaganisa ngu baza kutereza amabaati gokushakara ekizimbe eki aho ndigambira turiyo nitushakara aho twafuna amabaati twaza kucumarira ibyo 19 12 byo 11 officially ekizimbe eki twenda kibe commissioned by Ministry of Health. Amabaati agahebwayo nigabarirwa mu miliyoni 25 za Uganda kandi aga nigaija kushakara ekizimbe kyona. Kateshiki yatushikirira aba Uganda Bat yatwereka budget ya project yona itwite focus ntuba tugitire aha byo kushakara kwate n'amabata aho kuba nibyo tukora, that is our product tukora. So kuyatuhire budget yona y'amabati, it was estimated at around 25 million. So amabata ago bakabakozere ekipimo, engineer akabakozere ekipimo cyago agapomere gariyo mu measurement yabe nayene. So amabata kuba agapomere nuko tugashazire tugashikiza site twagabahereza amabati gona gutubahire ndigamare ekizimbe cyo no kushaka. Bamwe aha bakuru b'irwariro nibagira ngu obuhwezi obu nibwija kwera okuhitya obuhereza burungi abantu. Ekyabarwire ba diabetes oninga shukari na hypertension ebakweta pressure bwenshonga ababarwire babire bingi irwaro twine abarwire bakwingura runana babineze ndwara kandi nitukakasa ntibaheza kushakara abarwire nibakuganyirwamu na nabingi nibiza kukorwa habo hagizibwa honorable witu Justin Komujuni omuhwezi wa speaker wa Shema Municipality we asimire mu ishengero habo kubanywanirira amazima nisima honorable Kateshi ahubwo ibintu bya kutukora eshaheji turikabwe ari center for ahakizimbi cy'abashukari abantu ba Uganda Bat abareta amabati gukumara ekizimba cyitwe cyona ekizimbi cy'abashukari numashwe ko bete nyangarize shukari na pressure ebyo birwaye bikunyangariza abantu bitu nango kurigirira myaka 40 ufite ruguru reba nyangarire mwene twakoze ekizimbi cyitwe eki mu mazima nimango abarwiye bashukari na pressure twakuganirwa agagasha kwa Gerard Tugume habwata ya Ruwesto mu Shema Ati, nijabo misho.